United Students Union of Karbi Anglong Pentaralang sa jutang aklamlong karkok amukideng. Difu MLA lapen Arya Sangho tum difurong sopiang kang kajeng turamok kedeng bomadim kahumrida. Difu Presbytery Church along Priangdeng Presbytery Church amai kicheng. News time along pen kadar ko vepanta karang bajariglo. Nunar juponik tha bir tang ton pen. United Students Union of Karbi Anglong pen thang kora pli arni. Non hejong ki pajut pli kebra pli ang deng Karbi resunim so arang aje katalon adim taralang so jutang aklamalong karkok amogi pajon. United Students Union of Karbi Anglong Difu Regional Committee amai pubidan kramsa kongchun bang marsong ing tiatum chelang pen seng mir janga chotai lapen long mir janga chotai long salok ponlo. Ini pen pangceng don lot ma senon ni bai tami an se cirap itu don bangku si matha pon ni tu masong hin pen cirap me ane cirap un po dorde phuphe tami ni tu ma hin pen ta morin an bang ke an ke kam tang et pen ko pater bang ke chlon de dalmati si ajan bang central committee pen taklem los tami ni tu ma hin pen tami ini kang sampen cirap di pidon cirap don si litum samela United Student of Karbi Anglong pen lagi regional committee pen ini terus bicara dulu. Difu LA constituency MLA Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council MEC Lum Sing Teron lapen sai kam sai photum Difu rong supiang kang kikim bom pena anasai kilang charidam. Alang litum sai kimi ki claim kichun che Difu alang roya thak RCC dolong kasalam bomadim Difu Pirbi market along kikim bom mini auditorium hall matipung along sai ki claim bomadim lapen Difu circuit house atheng kasalam bom Netaji Park along Langcharidam Netaji Park along alon ki PG aphan MLA local area development atang kapen lak pho kapanong alam MLA Sumrong Hangpen pacetak Netaji Park along Kahumridam hut DC Adil Khan ta chitong dun Wangran ni hem kim non labang so tipia lampen West Karbi Anglong arong spi hamren along thang thang kora ke thom arni pen thom gebra phong deng Church of God ninkan eseka maipi pangcheng pontanglo thang thang in kora pho arnyan ke tuji la suninkan eseka mai pialong isen diso dibor ke hujon Reverend R Imyong T shooting lapen P Maria Tumsi Arnamalam Thanji we are called to live to the cross. Nan malam sopor pandihina parman bir taming teman iksinhan. Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kaziranga-englishacademy.org or you can also email at the given address. Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio-visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc.
Montessori classes will start from first week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Pinilihin pen kato koi mate isip Mirta Kemido. Mirta Kemido la person henlo El Fresco The Talent Show Season 2 non project kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang urute bang ikha rapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji. Dihanamo people thought beer talong bang thulo. Pli angdeng, Difu Presbyterian Maipi Thangthang Kora Kethom Arnipen, Metanga Church along Pangcheng Pontanglo. Nang isya hirjume plangpo atipia lampe thangthang kora pho arnian ke dujila somai pialong Difu Pastorate Hamren Dongka Mukam Longnit Borjan Pastorate pen bangphu bang piatum nang chitong dun rinti Karbi Anglong District Congress Committee pen Suri Hinira Kreser Kep Lok Sabha election aphan kisik kachidangamai Pangcheng Pontanglo Thangthang ni phai ingkora hini arni haragat rongsupi minister barem khorsing ingtia thengkup along MP barensing ingti pen congress amai padodam ladak munthina meme alam ke lapu henlo minister barem khorsing ingtia thekup along ke pado amai along minister barem ingti lapen ahem asor mate em barem premola bepi bahinita chetong dunde itu সরকারের উপর ডিপেন্ড করে তো তেনে কেতিয়াবা কয় সোনকালে কৰিব কেতিয়াবা কয় সোনকালে নকৰিব কিন্তু আগন্তুক যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যিটো আমি দেখিছোঁ যদি ঠিক ঠাক চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আমাৰ কংগ্ৰেছে কোalition চৰকাৰ হওক যি হওক বিজেপি নাহে কিন্তু কংগ্ৰেছে আহিব আমি ধৰি লৈছোঁ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি মই দেখিছোঁ সময়বোৰ দেখা যাব কাৰণ এতিয়াতো প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু এমপিৰ কিবা সংঘাত শুনি আছোঁ খবৰ ওলাই আছে আপুনি কি ক'ব তেওঁৰ যিজনে কাজিয়া কৰিছে তেওঁ হ'ব পাৰে কিন্তু যিজনে কাজিয়া কৰা নাই তেওঁৰ মতে একো হোৱা নাই আপুনি ঠিকে আছে মই ঠিকে মই কালো কাজিয়া কৰিম বুঢ়া মানুহ ডেকালক কি কাজিয়া কৰিব তেখেতৰ কাৰণে ৰাস্তা খোলা আছে নেকি আপোনাৰ কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাস্তা খোলা নেকি কংগ্ৰেছটো সকলোৰ কাৰণে খোলা যদি কংগ্ৰেছী হয় যদি কংগ্ৰেছী নহয় বন্ধ এনেইতো শুনা মতে ভুল বিৰোধী বুলি শুনি আছে বিৰোধী যদি হয় এইটো তেওঁৰ কথা আমিতো বিৰোধী হোৱা নাই আমিতো কাৰো বিৰোধী নহওঁ যদি তেওঁ কংগ্ৰেছী হয় আমি তেওঁৰ বিৰোধী কিয় হ'ম যদি কংগ্ৰেছী হৈ যদি কংগ্ৰেছৰ নীতি নিয়ম নেমানে যদি কংগ্ৰেছক যদি তেওঁ বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছী বুলি কেনেকৈ ক'ব Birta Bangila Masih Kang Ton Pon Iklo Lengwal Tekan News Channel Domit Hakme Kurang Tu